Thobela ka lapeng molotjana o re go rosha go ditaba tša leleme la Sepedi ke re ke ya seswai pele ga fao re thoma ka dihlogo tša ditaba. The decision has been taken long ago that he must be expelled, come what may. Mahlo a dibona wa ANC Tony Yengeni yo emetšego mopresidente wa peleng Jacob Zuma theeletšong ya gagwe ya kgalemo o re go rakwa ga Zuma ga se toka le ga teng. The 12 learners that were suspended, 8 of them were what you call leaders prefects for that matter. They were withdrawn immediately. Hlogo ya sekolo se sephagamego sa Pretoria Girls o fegilwe ge magato wa kgalemo kgatlhanong le barutwana bao ba latofatšwago ka semorafe a sa tsene fase. Thobela ka lapeng na le Mphotemo bjalo ka mofetoledi wa polele ya diatla re rumilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go losolela tšeo di tlilego di direga. Re thoma ka tšeo dirego mahlo a dibona wa ANC Tony Yengeni yo a emetšego mopresidente wa peleng Jacob Zuma theeletšong ya gagwe ya kgalemo o bolela gore tshepedišo yeo e hlotšego go rakwa ga Zuma ga ena toka le ga tee. Yengeni o re komiti kgalemo ya bosetšhaba ya ANC e swere kgalemo yeo go no phethagatša fela molao gomme a tlaleletša ka gore ba na le mabaka a mantši go ka hlotla sephetho sa go raka ga Zuma. Komiti ya kgalemo e tšere sephetho sa go raka Zuma mokgatlong morago ga go bona molato wa go tlontlolla seriti sa ANC ka go šoma mmogo le mokgatlo wa Umkhonto we Sizwe. Zuma o filwe matšatši a 21 go hlotla sephetho sa gagwe. The National Disciplinary Committee finds that the charged member is found guilty of contravening Rule 25.17.17.4 of the ANC Constitution, read with subsection 2 for prejudicing the integrity or repute of the organization by acting in collaboration with a registered political party. Mopresidente wa peleng wa ANC Jacob Zuma o hlalositše theeletšo ya kgalemo bjalo ka eo e nago le diphošo. Zuma wanted to meet them physically, look them in the eye and say, what is this? Let's debate it, let's discuss it as comrades, you see. But they denied him that opportunity. Yengeni o boletše gape ditatofatšo tša gore mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula o ile a mo tšhošetša matšatši a mmalwa pele go swarwa theeletšo ya Zuma. The Secretary General of the ANC, Mbalula, is trying, I don't know what he's trying to intimidate me, whatever the case may be, but I didn't fall into that trap. I exercised a lot of control. Yengeni o re go na le mabaka a mantši a go ipiletša kgatlhanong le sephetho sa kahlolo ya komiti kgalemo ya ANC. O hlalosa theeletšo yeo bjalo ka yeo e senago toka. O boletše ka botlalo mathata le kgatako a tshepedišo ye. There are so many grounds for an appeal. What you have heard from the DC and what the record of the meeting is or says, because that meeting fortunately was recorded from beginning to end, is completely different. Yengeni o re se ga se mafelelo a Zuma le gore mopresidente wa peleng o ikemišeditše go rarolla taba ye ka tshwanelo. Badudi ba bangwe ba province ya North West ba kgatlhanong le sephetho sa ANC sa go raka mopresidente wa peleng Jacob Zuma ka mokgatlong. Komiti ya maitshwaro ka go ANC e tšere sephetho sa go raka Zuma morago ga go mmona molato wa go tshela molaotheo wa ANC. Komiti e hweditše gape gore Zuma o go bušitše seriti sa ANC ka go ba karolo ya mokgatlo wo moswa wa Umkhonto we Sizwe. Badudi bao ba dumela gore Zuma o dirile tše dintši ka mononageng. They know ukuthi Zuma how important he is for the struggle of the people in South Africa, I understand. So ANC on its own is corrupt, is a corrupt entity, and Zuma was just there to expose those toxic traits of the ANC. If Zuma was the one who was the president who did the most for the black South Africans as compared to other presidents. I stand with Zuma. The thing that they did of dismissing him with ANC, I think that they're supposed to give him another chance because he deserves it.
There are many things that he did that benefited us as students. I don't see the expansion as a negative impact, but he had to go through some other way manner, go to some other chair, start his own party. And now we can see without ANC, can he deliberately contribute what he was contributing when he was at ANC? Pijana re le gopetse sa mafatleng a lena ra le botsiša gore a na le bona mopresidente wa peleng Jacob Zuma a ka atlega ge a ka hlotla sephetho sa go rakwa ga gagwe ka go ANC. Maikutlo a lena ke ao ka mokgwa wa WhatsApp. Jacob Zuma a ka soloke ka lebaka la gore a ka se thankela marena mabedi ka nako e tee a o le ko ANC ona a no amoela gore botsebotse e chaile botsebotse a thometša gae le MK ya gae go ka nna ke bone o ka re morena Jacob Zuma a ka atlega ge a ka ipelaetša ka taba ya go rakwa ga gago kwa go African National Congress ka gore yena ka boyena o be a šetše a ithakile e be go šetše fela ANC gore e morake semmušo a ke bone a ka atlega go ya ka nna e ka no ba fela gona gore ka gore e le Rametlai a no nyaka go no kgatliša batho bjale ka ge re mo tseba gore ke Rametlai yena. Mopresidente Jacob Zuma a ka atlega lebaka ke gore ANC a ba tsebe ntiro e reago ba palela go thiba matšwantle a le ka kwa a di ya dikempe mo Aforika Borwa bona ba lebeletse Zuma ga a ka no tswa ka mokgwa gore ba mo rakile ke go fela ga ANC. Zuma o tlo tsamaya ba latedi ba gago ka moka ANC ka 2026 e ilo ba le less than 30%. Zuma a se atlega ka se a se naganago a ke bona ka boima gobane o na le se ba pannago ka sona o saene molao wa tshwano ebile e bontšha gore o tshetše bjale a ke nagane gore a ka tla a nyaka go ba gatlhanong le ANC. Re gatala pele ka tšeo di rego hlogo ya Davidton Skills School ka bohlabela bja Johannesburg e rošitše maekarabelo a mahu a barutwana ba babedi nakong ya kampa ya sekolo kgweding ya Moranang monongwaga go kwagala gore o dumeletše leeto leo ntle le tumelelo ya kgoro. Dinyakišišo tšeo di dirilwego ke boramolao bao ba ikemego di utuletše gore go be go sena bahlapetši ba go phološa maphelo ge e šita le barutiši lefelong leo. Siphamandla Peterson wa mengwaga e 15 le Sibusiso Sibiya wa mengwaga e 17 ba be ba tsenetše kampa yeo ka Rock Falls Adventure Ranch nakong ya ge ba gangwa ke metse nokeng ya Henops. Leeto leo le be le tsenetšwe ke barutwana ba go balola go 90 gomme ba sena barutiši goba bahlapetši ba go ba phološa maphelo. Kgoro e sa letile pego ya diteko tša ka morago ga lehu go bona seo se tlotšego mahu a barutwana bao. The social worker was acting on instruction of the principal. That's what the investigation was able to determine. It was not from her own accord, taking learners. The principal was the main person. The principal knew and knows that once there's an excursion, there needs to be educators, because educators understand learners to form part of this. So she excluded everybody. She excluded the SGB. The SGB, the report speaks about the SGB didn't knowing anything. So the social worker there will be no any charge against her. It's a her. It's only the school principal that will be acted upon. Re sa buša re le amogela. Hlogo ya sekolo seo se phagamego sa basetsana sa Pretoria o fegilwe mošomong sebaka sa kgwedi. Kgoro ya thuto ka Gauteng e re magato a kgalemo kgatlhanong le barutwana ba 12 bao ba latofatšwago ka semorafe a tla tšwela pele. Barutwana bao ba fegilwe morago ga ditatofatšo tša go phatlalatša melaetša ya go goboša barutwana ka bona ba batho baso go WhatsApp group. Kgoro e re tla thoma ka mananeo a go ruta ka ga go phedišana mmogo le ge go le bjalo mekgatlo e mmalwa ya dipolotiki e thomile magato a boipelaetšo ka ntlenyana ga kgoro tshekokgolo ya Pretoria le hono EFF ANC ga mmogo le League ya baswa ba makomonisi ke e mengwe ya mekgatlo yeo e bego e pelaetša ka ntle ga dikgoro tša sekolo. Tšhireletšo e ile ya matlafatšwa ka sekolong seo. Go fegwa ga hlogo ya sekolo go tla nakong ya ge magato a kgalemo a tšwela pele. We have the 12 learners that were suspended
8 of them were what you call leaders prefects for that matter. They were withdrawn immediately, together with the privileges that come with that particular endorsement or support or approval of being a prefect. And then we further, through the investigation, there were some determination that we saw, and new evidence that had come forward that this is not an incident, a recent incident. There has been this complaint for quite some time, from last year as well, 2023, that were raised by some of the learners, and one of the whistleblowers came forward, and what makes me sad is that he was she, because the girls' school is not a he, it's a she. So she got victimized, but she did come forward, and we were able to get that evidence that was received. So based on that, while we're still busy with the disciplinary process, we have taken a decision to suspend the principal of the school up until we conclude this matter. Mmušo o ka se rerišane le motho ge go tla tabeng ya go rarolla digokwana tša go šitiša mananeo go parara mmušo ka mo nageng. Tona ya kgoro ya mešomo ya setšhaba Dean McPherson o re bao ba nyakago go šitiša diprotšeke tša mmušo ba ya go kopana le dipela dithota gomme ba ya go roša maikarabelo. Go sa le gale banna ba le batlhano ba go latofadiwang e le maloko a Boko Haram ba bolailwe ka go thungwa kwa Bronkhortspruit. Go begwa fa ba ne ba thologela projeke ya tsela ko ba ileng ba laela gore ba newa diperesente di le 30 tsa karolo ya yone e seng jalo ba e emisa. Fela ba ne ba kgorogelwa ke batho bao ba sa itseweng fa ba ne ba boela morago kwa Mamelodi. Re bona dikoloi ntse di ehla di nyologa le mapodisa a ehla ntse a nyologa ga ntse re ya re lebela re bona gore ga go irega eng ke re la mafelelo re se re se bone ka go tswella koloi tsa di forensic di tswella go di ehla le tsone le teletseng mapodisa ke mo re ke le gore batho ba ga ba latlhelwa mo gore ba latlhetswe ka mo site ya fofa ushuthi into yokuqala vele yenzakala la iqala nokuyizwa yabo so kuthi abantu laba babuya kuphi nobabuya kuphi laba bulelo la asizaka sizwa lento mapodisi a batlisisa. All the victims were found with gunshot wounds. The motive for the killing cannot be confirmed at this stage. Police are still searching for the suspects and are appealing to anyone who might have information that can help in the investigation or assist in the apprehension of the suspects to please call the nearest police station or call Crime Stop on 08600 10111. Setheo sa dithuto tsa tshireletso sa re sekao sa karolelo ya diperesente e rebotsweng ke lekala la lefapha la ditšhelete jaanong se fetotswe. These directives aim to transform the economy by empowering historically disadvantaged individual and small, medium and micro enterprises. They require that winners of state tenders over 30 million subcontract at least 30% of the contract's value to small local developers to undertake construction work. Setheo sa re dikgongwana tseo di tlhomile thata mo Gauteng, kwa KwaZulu-Natal, Western Cape, Eastern Cape, Mpumalanga le Freistata. Fela puso ya re jaanong e ba tlhomile leitlho. There is no room for construction mafia or people that want to hold up our sites. There's no negotiations. We're not talking to them. We want to get our projects up and running and deliver to our communities on time and on budget. Go begwa fa diprojeke di le 180 tse di jeleng di bilione tsa diranta di amilwe ke mathata ano thata mo nageng. Molemo one motho wa SABC News, Bronkhortspruit. Kgorotsheko ya magistrata wa Bloemfontein e phaetse ka thoko molato wa tlaišo kgatlhanong le mohlaba mogoši wa ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa Patricia Morgan Mashale le molekani wa gagwe George Mashale. Bobedi jo ba pharilwe ka molato morago ga gore motlatšamokomišenare wa sephodisa ka profenseng Majoro General Solile Siye a ba buile le molato morago ga go tshela taelo ya molato wa tlaišo ka mokgwa wa WhatsApp. Morgan Mashale le ke ebele mohlankedi wa peleng wa sephodisa sa Afrika Borwa o ile
o ile a phihla ngwageng wa 2022 morago ga gore a tshošetšwe ka ge a ile a bega ditiragalo tša go belaetša tšeo di dirwago ke bahlankedi bagolo ba maphodisa. Magistrata Lucky Makutane o hweditše gore molato woo o boetshemile godimo ga mabarebare e sego bohlatse bjo bo tiilego. Tše ke ditaba tše botse go Patricia Morgan Mashale le molekaleng wa gagwe George Mashale. Kgorotsheko e hweditše gore bobedi bo a bona molatong wa tlaišo. Ge a la kahlolo ya gagwe Magistrata Lucky Makutane o boletše gore bohlatse bjo bo tlišitšwego pele ga kgorotsheko bo sa lekana mo le ka go le lengwe letlakala leo go ngwalelwago melato go lona le be le fošagetše. The state failed to showcast as to what was false and what was defamatory, and in that same breath there was no evidence which supposes as to what is the harm that was caused to that extent. Molato wo o butše ka kgwedi ya Diphalane ngwagola. Magistrata o tlaleditše ka gore Majoro General Soli Lesia o paletše ke go bea lengwalo la kgorotsheko la go iletša molatofatšo wa go ba protection order bjalo ka karolo ya bohlatse bjo bo tla balwago pele ga kgorotsheko. After the state has adduced its evidence, the court is still watching in shock as to why accused number 2 stood before me. What was led in respect of what he did was incoherent, vague and ambiguous, and this court is of the view that there is no crime in community of property. Morgan Mashale o ro thabešitšwe ke kahlolo ya lehono gomme gore a ka se emiše go sanola bomenetša. I'm back. I'm going to proceed where I left off. Remember, I'm a whistleblower. You heard what the court said. I'm protected under the Protected Disclosure Act. I can reveal anything relating to crime, relating to corruption. I'm proceeding where I left off. I'm going to expose everything. Mashale le molekane wa gagwe ba re ba ya go tšea magato a semolao kgatlhanong le bao ba hlakahlakantšitšego maphelo a bona. Balatofatšwa ba bane bao ba lebanego ke melato e seswai ya polao le 13 ya maiteko a polao ba hlole ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Orkney kgauswi le Klerksdorp ka North West. Yo mongwe wa balatofatšwa o lebagane le molato o mongwe wa tlaleletšo wa go swara dikolo tšeo di sego molaong. Seo se tla morago ga gore ba golego morago ga go amantšhwa le polao ya batho ka bontši ka kanana kgauswi le Klerksdorp ka lefelong la go nwela madila mo mafelelong a bekeng ya go feta. Balatofatšwa bao ba golegilwe letšatši morago ga tiragalo yeo mmileng wa lephefo wa N12 gona Klerksdorp. Molato o šitišeditše go ya letšatšing la šupa Phato go dira kgopelo ya peila le go latela tshepedišo ya kgorotsheko ya go lekola le go netefatša mangwalo a bodulo a balatofatšwa. Gabjale babegaditaba ga se ba dumelelwa go ntšha maina a balatofatšwa bjalo ka ge ba se batšwa ba ipona molato godimo ga ditatofatšo tšeo ka moka. Go le bjalo ka ntlenyana ga kgorotsheko badudi le mekgatlo ya dipolotiki ba be ba tlile ka makatana mane go tla go thekga batšwa sehlabelo. A go modudi o tee yo a dumeletšego go tsena ka gare ga kgorotsheko e le ka mabaka a polokego le tšhireletšo. Bjale ge a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dixere e hlwele bjang ge tšhupiane ya dixere e tswalela ka iri ya bohlano. Ranta e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Seo ka ge babeeletši ba mmalwa ba letetše go bona panka ya bogare e sa fetole melawana ya bona go ya kelo ya tswala ka Laboraro lona le. Mebaraka ya dixere ka Wall Street ka kakaretšo JSE e šomile gabotse. Dithoto ka Wall Street di hlole di rekišwa gabotse ntle fela le theko ya oli e tala. Pešun tema ya rena ya lehono e felela fa gomme go pelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X, YouTube. Ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya boseswai mo go SABC 2 le go SABC Legae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso. Tšwelang pele go ipsina ka molekoloko wa mananeo mo go SABC 2 a ebe moroko.